ole kumsang ni som ni le pathum September ni som ni le pan ni ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu jong te chibai kan buk le thau chau ani nimin tlai lam atang khan imphal khopui lampanga zofa te nasataka hanti du da han ngai sakna huna khan track line he track la hian mi pathum ati hlumani ti te than khat chuan mi panga ti hlumani ti te report om nuala tin hetianga track la khun hi ni janani ti asoi ani boka mase India Today notice in report anpek dan hi hantar lang ve taila September ni som ni pakhat jan reilam panga khan update an nei dan chuan September ni som ni chanudar ni borvela khan Bisnupur district chung loktak lake anti loktak dilbul loka trekatla he trekla hian mi puijinga mi thren khat a hliam nualani tin report anon pea ti chuan September ni som ni le pakhat jing lampang dark wale minute soma update an nei le dan chuan trekla hian meitei community jingami mi thren khat a hliama chung mi ta chu meikam no cha kumsom ni le panga upa tunma phogak chawi khai mayai lei kai vela cheng thrin ania mase tuna chuan moirang khonu relief kema aumekani antia theiba ka hian phairan bamboy kumsom thuma upa moirang khunua cheng ani boka liam tur pathum na chu lai phrakpam hongba kumsom thum le pariata upa ania moirang khunua cheng thoni in soi ania tichuan apalina maibam britam jit kumsom thuma upa moirang khunu mayai lei kai vela cheng thrin ania tichuan apangana heisnam basanta mayai lei kai vela cheng thrin ani tin han report bok ani heng mi te hi nunna chan ta ni lovin liam turte injured tia soi ania an vai hian mi pangan nia kan soita kang khan track lak nam hun hi Bisnupur district chunga loktak lake buloka ania amun tak hi padi field tanti hemi munatranga ankirle tur hi padi filta hian track nasatakin haron tla chu chuan a hliam ta ni in soi ania ti chuan an vai hian hliam tur panga te hi community health center moiranga dalu ani ngala medical treatment po laktir ngal ania tuna hian enkolme kan ni tin han report ani Bisnupur district a thilthleng hi imphal khopui chunga thilthleng angmai in social media lampanga chuan vordar ani juita India Today notice baka hian the pioneering report anpek dan chuan Bisnupur district a hetianga track laum taka atlaka wang hian mi panga hliam turan oma nunna chane ro chu anom hriat ani lowa moirang medical center lampanga enkolmek ani tin han report ve bok ani ole chanchin thardanga kankale main donation update hanile lokila thatop lam hani boka tlemin kan donation hi antang deulaya mi puite thranem ngai le zuala tran ronla turin kan sombok cheu ani tichon Rainbow Mizo Channel en atho thumna tana Manipur zofa te frontline tranpuina turatana ve bur kan khonme ka hian champhai vengthlang Wesleyan Methodist Kokran chuan Manipur state ta zofa ten hanmamo na zona hanlo man turin cheng sing ni sangsari anron chungluta champhai vengthlang Wesleyan Methodist Kokran te in chunga lomthu kan sei takmewa in rongbol na tura pathianin malsom thau chawro se mimal thanem ngai taka tranpuina sum ron tho tu te in chunga kan lom takzet boka tichuan voin chanu dar thum thleng khan vebur kan khonmek atho thumna hian kan video kalta lampanga kan pek chua to te kan ron puan zar telo khan donation account na sumomek chu chengnoi som pakhat singkua sangruk za som nile pakhat ani hemi tang hian frontline tranpuina turin romhan lockdown chuan naktuk September ni som nile pathuma hian engemozat chu pek chua tum ania kanin pek chua fel nuwa tranpuina kan pek na muntele kan pek chua zatte report kim changjokin ron pek kan tum donia tichuan donation kan khonme ka hian theitop chua thanhem ngai taka tranpuina sum hi ron pezel turin kan som chewa midang te Manipur zofa te tana mal somna nitura ke laron pen chuak velo zongjong te po thanhem ngai taka in nei sum manga ron pen chuak thau turin kan som takmeu chau ani video a kan ron tarlan tranpuina sumpek thaina te hi
mu chiang thailo kanom mai thaya chu wang chuan video comment na khan comment chung bera pin postin donation pek thaina te hi ron tarlan kan tum le donia tin ko khran te thian ho te le khotlang huap te pol minga tranpuina sum ron hlan tu te tranpuina sum in ron pek na gpay ya ron soitop lawa gpay number kan ron tarlan phone number a hian whatsapp kaltlanga tranpuina sum ron petu te le tranpuina sum in pek zat te ron soi thin turin kan ngen chau ani ole chanchin tharlama hanlut le taila annun zongjong hi drama nen hain zomemo ti mai tur mei tei ho te hian lem chan na anla kalpui chun zom zel ni in ahriata voin lampanga india media rang ten update anei danin twin district tia an soi thin imphal east le imphal west district ate mei tei ho te chuan sipai uniform ha ral thuam hlom tak tak nena anman mi panga te chua turin an phuta wangin protest lian takin kalpui chun zom ania tirgas tam tak ka chua ani to boka ni janlama po khan imphal khopui chung hun rang imphal east le imphal west ate bisnupur district chunga te tharum thoa police le mipuite innor ton na athlengani ti anron reporta tin voinlam thleng khian harsatna athlen chunjom zelawangin curfew rim post ania life min chuan ni janlama update anei danin heng mitang te chuatura anphuta wang hian meitei meichepol ho meira pai bi le meitei community chunga mipui som chuangin liaman tur toa police ta jinga po liam tur hanom nual toni tin an report ani mase heng mitang jinga hian kan soituang khan india in alo bento dan po na hnol meitei terror outfit member atel wewang le sipayang taka in thuama sipai uniform hachunga hetiang ral thum hlom tak tak civil mi ten an keng hi dan bo chenna lian tak ani bokawangin police ta chuan chuamai chi ani lawani tin han puang jara protester ta hian police station rang han baya imphal east district a porampat police station chu bay ania hebaka hian singjamai police station le kwakai thai police outpost ta chu imphal west district ami ania heng te po hi bay tel ani boka heng protest an kalpuina mahruai tu le boina chok chok tu ber chu meitei meichepol meirapai biste anni tin life men chuan an reporta heng awang hian rapid action force ta chu tir chuangal ania mun tam taka tirgas nen dar tumin thaitop an chua porompat muna protester jinga th bimola chuan hasoidanin manipur state sarkar hian heng mi panga anman an hreng mek te hi an chualawani chuan thilti sual lian tak an nei dona an vai hian mi panga te hi village volunteer te ania village volunteer te hi kotin manna tur thupek le tang tura thupek a chuani chuan du thlan tur dang pakhat ma kan nei to don lowa meitei thingtlang khorang te chu tlang ramacheng ku ki zo telaka venghim turin venghim tu an nei to don lowa Manipur state sarkar hian ain tiamangin mipuite avenghim chuanglo boka chu wangchuan buaina lian jok sarkar hian amachon ngei donani ati the pioneer chuan report anpek danin protester te hian police station rang te hi nuaidar vek tumin nasatakin an beitoa hetianga buaina lian tham takmai imphal east le imphal west district ate bisnupur district chunga te athlen takawang hian curfew thlajalan na chu ti topri ania district pathum kan soita ka te khan curfew khaujokin kalpui tran le anita curfew khaujok ka kalpui tura puan ani hun hi nimin ningani kha ani the pioneer hian voin lama report an pek dan chuan rapid action force ten mun tam taka tear gas an ka chuwang le mipuite nodar tuma han beinalama hian meitei protester jinga hian mi samthum chuangin hliam han tur toa heng hliam tur jinga atam ber ta hi chu meichian ni tin han report bok imphal east le imphal west hian curfew hi khaujokin kalpui ania thobal district te kakching district te bisnupur district ata chuan curfew hi thlajalan hun siam ania thobal le kakching district bi ka hian jingdarnga tranga jandar kothlengin curfew relaxation period hi puan ania bisnupur district chunga chuan
jing dar nga tanga tlai dar nga thlengin curfew relaxation hi puan ani boka Imphal East le Imphal West Sairo chuan curfew relaxation period hi engma puan ani lawani tin life min chuan han report bok the pioneer in hliam tur zat han report kha protest an nei tran tira tanga tun thlenga hliam tur rom zat ni na hriata the Times of India chuan voin lama update an nei danin Atlembera mi som pangavel Imphal Valley le achevela hian protester tele security force te tharum thoa hanin nor boina wang hian hliam tur hanam toni tin han reporta hei hi ninga ni tanga voin thlenga an din hun bik ani kan video kalta lama report kan ron pek tong khan meitei ho ten chua tura an phut mek police kutom mi panga te hi an man hun kha September nisom le paruk inrin kalta kha ania the Times of India chuan khamini tang khan tun thleng hian Twin District Imphal East le Imphal West District chunga hian borok monom tak engtiklai ma in hala thleng lawa buaina in alhia khu mek ani antibok meitei police ta chuan lem channa an kalpui mek boka checkpoint chi hrang an siambel trawa hei hi khovel hriata an ming thatna tur le mipuiten tharum thoa inti buaina le security force tanena innor to na fo chu bank dai tum tak tak anga anlan thaina turnin a hriata police ta hian checkpoint naka santi chu mun za som ni le pasari laya Manipur state chunga hian an siam bel toa mase heng checkpoint an siam zongjong te hian omzia hanei tak tak lo ti chu chiang takin a hriat thaya curfew khauzo ka impose ani chungpoin mipuiten kotlaya nasa takin buaina an siam thaya kot tuala mitam tak voina khan an pungkhom treu thaibok ani terrorist organization a India in alo puanto Kangleipak Communist Party KCP member pani an man ta chu Delhi High Court in han chung thu angai tua atira chuan heng terrorist organization member ta hi cheng sing thum sang kwa choi turati le khatam tak tanin khung turin thutluk na siam alo ni toa mase Delhi High Court hian an ngai tu non na hian court thleng hian meitei ho te hi an tangrol ta mi ti mai tur ania cheng sing thum sang kwa choi tura han ti kha cheng sang kwa ve ve choi turin ti anita an pani hian khoiram rajin singh le pugri hongam prem kumar meitei te ania mase Delhi High Court hian poisa an choi turzat ati niam sakawang hian an tan hun chung turaro chu po sayemo po toyemo ani chuang lawa thasom thum chung tang turin ti anlani chunjom ta ani mase Imphal Valley vela meitei hoten nasataka buaina an siam chan ber police ten mi panga an hren mek hi voin lam thleng hian mi puiten chua tura han phuta wangin Imphal le achevel zongjonga hian curfew khau takin kalpuyani tin report ania mase heng zongjong hi lemchan na mai ni in ahriata voin hi kota anin lan hun turni ania meirapai bi hoten deadline han siam Manipur state sarkar hian hemi huna hian achuangai ngai turani tia Manipur state sarkar laka demand an siam hun kha ani bok ani tichuan communal chief minister Biren Singh hian engthil nge hati takle Birana hian India dan zongjong bochia in thil hati ta ni in ahriata meitei media ten voin tlailam pangatang khan mitang pangate bela chua ani thu hi an report ngala meitei mi pui meirapai bi hote lominan awa Manipur state sarkar hian case rip takle serious tak orta chu achuata ani heng anchet vel dan zongjong hi lemchanna tilo thayani lawa police tenan mana meirapai bis ten chua turin an phut lea voin thlenga Imphal phai rom le ache vela mun franga buaina an chok chok chunjom le sipai ten tear gas an lakap ut udrang hi meitei kotin bela achua tir thiam anin chantir na tura sarkarin pressure ain pektir nang chau nin ahriat toa ama video run viral ta khan part 3 te an lawor tir to boka meitei meichepol meirapai bi so te hian heng mitang panga te hi part 3 te lawor tirin kan van nei kan fat te an ron chuata tin an soi chuaka nimina trangkhan lotlina sang tak nei tuang main han lo om sa heng meitei nu ho hi an lim mel le boka
lotlin na ropui tak changtang main hlim takin an mi man te hi kan fa te an chuata e tin parthi te an lo ortir bok ani ma se khatiang boruak kha imphal kho puile a che vela thlengmek ma sela buaina in na satakin hatu mangin khovel media te chuan an khrenga meitei mi puile meitei police te na sataka in nortonin boina thel dai tumin police ten an bayangin an soithunga life men chuan slogan tanain an outwala mi puiten thujiak te an kengboka ma se curfew impose ani takawang hian abik takin Imphal East le Imphal West district chunga hian borok sosang lutuk chu azia omani antia chumi chuan chiang taka alantir chu an phut ber mi panga te hi chuaturin sarkar hian atiam to niin ahriata ti chuan boina te nau deu an siam mai niin ahriatani ti chuan meitei ho hian an pu ber birana ho hian dan bo chetu te chuazalen turin lem an chang ho ta ani bera mitang panga te an lo chuak ta tia lom taka an soi theiwang le kan hlotling ta e kan fa te an ron chuata tia nimin lama an lo soilok tei thei hi thilmak tak ania heng mitang panga te thu boi hi asatlia lawa army grade silai nena man ania heiba ka hian sipayang taka in thuamin sipai full uniform hachunga man ani boka voina kotin bela achua chan hi meitei tronga an soewangin an trongte kan le tir man tak lo wangin engdan mangin nge an chuati hi kan hramai thei talova birena hi chief minister ani mai ba ka hian Manipur State Home Department changtu ania heng mitang panga case serious tak tak mai te achua mai na chana hian thilin phumru haum ngein halang boka Manipur State Courtin achua chuni ma sela nimina tanga hlotling tong maya maira pai bi hote anom dana tang khan fair takin investigation kalpui se he thil hi a serious lain harinom bok ani kan soita kang khan meitei ho hi dot le drama ne na in kai noitlat ania Mizoram State chunga meitei ho te po hi rin tlak anilo ti hi mi puiten kan hriat apoi mol hlea heng Mizoram State chunga meitei om ho te tang hian kan social media thil kan soi tam tak te hi meitei ho ten an handle social media lampanga mutur om zui ngal zela chu chuan an tir chu Mizoram State chunga social media kan thu soi tam tak te hi meitei ho te nena an report thin ti hi achiang hlein alang bok achan chu meitei tronga translation nen anda thap thina wangin meitei mi naran nilo meitei trong le mizo trong thiam tak an ninge in ha hriat bok mi thiam ta chuan mi hringin dot an soi hian hlau an nei thin wangani an tia meitei ho te hi hlau nga tak namdoi jap tak an ni ti hei hian alan chian tir hle bok ani chuti rol chuan dot tam tak soi po an hrelem lo wang hian Central lama an zual kona tam taka hian hlotlin na an nei mai thaya Assam Rifle le Rapid Action Force te nok anti zia Central lama an zual kona hian an tran chan thil tam takatan social media lampanga zofa te Manipur State amitele Mizoram State ta Mizo te po confirm khurtok lo wangin video viral ta than khat te kha tran chana an mangboka hei wang hian Assam Rifle te hi Central hian chuak turin hati ni chuan an chua hun hi athleng lawang ti soi thei ani lawa Manipur State ta hian thil thleng thei lo engma aom lo ani ti chuan Rainbow Mizo Channelin vebur kan khonme ka po hian thei top chua kan tran plan atul hlea tran puina sum donation ania min phalten han pek turatana ti ania natak chuan tuma kanin norngam haulawa amai ro chu kan unau ten tran puina han mamozia hi kan hriat puya thei top chua ke pen ture ro chuan kanin ngen tak mewa Rainbow Mizo Channelin vebur kan khonme ka hian tran puina pedu te tana tran puina pek theina video a kan ron tarlan ba ka hian kan soita kang khan komena pin posin comment chungbara ronda ani dona tamlu om lo tlem lu om lova midang te tana mal somna ni tura tran puina sum hi ron hlan theu turin kan ngen chau ani ti chuan kan video lo thir tu jong jong te loin en kol traula Manipur State ta kan unau te po in himna kan du pui ber chawa
lo hi mula ti chuan rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tong le theu don nia